Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Tsikelela ku nupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe. Na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela. Hi bombisa ririmi reru. Xongi munhu wa munhu eka vhiki leri nga hundza karhi a trend eka swiyenge swa mabuluku hambanahambana ka swona loko ho tsundzuka a trendisiwa hi timhaka ta ku va a hehliwa leswaku ri yena na Salani the producer va nga va ringisani mthotho. Kasi u hi tivisi ximfumo leswaku ri album ya yena lembe ra 2023 leyi nga ku tirhiweni hi Salani the producer na Mpanyasi yi ta huma hi siku ra vu9 Mhawuri kwala ka lembe ra 2023 leri ku nga ta va ku ri siku ra vamanana ende ta tsundzuka leswaku ri Xongi munhu wa munhu u tshembisi leswaku ri eka lembe ra 2023 a nga tluriwi. Se hi nga langutela swa matimba eka album ya Xongi ya lembe ra 2023 tanihiloko a karhi a tirhisana na vanhu lava nga na ntokoto. Loko u languta Salani the producer munhu la nga na ntokoto kasi na Mpanyasi na yena munhu la nga na ntokoto. Kasi hi tlheli hi vona Hlavu the Gupta loyi se a welaka eka ntlawa wa Limpopo Poison a fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela xithombe xa yena na Rhangani the producer a tlhela a kombisa leswaku se ku lava ku tika swa mampela. Se hi hleketelela leswaku Rhangani the producer na Hlavu the Gupta va nga va se va sungula ku va va tirha album ya Rhangani. Loko hi languta ku ya hi ntolovelo Rhangani the producer u languteka a ri kusuhana ku va a humesa album. Se hi hleketelela leswaku ri se va nga va sungula ku va va tirha album ya Rhangani the producer. Ku ri ku na hi N'wendzamhala hi ta va hi languteli leswaku va va tirhisana swin'we xikan'we na Dr Joe Shirimani va tirha ku nga va album ya Beni kumbe ku va album ya Dr Joe Shirimani. Se swi tikomba ingaku eka lembe ra 2023 a ku nge olovi ti ta va ti karhi ti vuya swinene. Ku ri ku na le ka tlhelo ra Mr Post hi fike hi vona Mpanyasi na yena a fika posta ka xiyenge xa mabulu laha nga kombisa leswaku ri Ximoko hi nge tshiki. Hi ta tsundzuka leswaku ri eka lembe leri nga hundza eka album ya Mr Post va kombisa leswaku ri va tirhisa Ximoko. Se va kombisa leswaku na le ka lembe ra 2023 Ximoko xa ha to tirha. Se swi tikomba ingaku eka N'wendzamhala ya lembe ra 2023 ti ta vuya swinene. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Hambi vo va 3 va nge endli nchumu hi disana. Swilo leswi a dya swa mutonga swi ba ngopfu a ku ri swa khale leswiya. A ha ku sungula ku twa music lowu a wa ha ri nyuwani ngopfu ka hina. Doro a va nge hi nyiki nchumu lava va nge hi ofari nchumu ka music. Mi nga zi mi chuha ku nge endleki nchumu loko na ha ri kona mina. Was picture ro ka ni nga ri kona xigazeni. A ku ta ku ndleke yini n'wana mani. Dilolostro. Tambavisa maluwa.